Langhin Municipal Board dumping site along kaprek kithik pon pe jograt ki sungnang. Langsumi PLP School along Anti-Corruption Youth Power of Assam Nilibaro Kiseng. MGNRE GS Scheme Flood Control ke parlopon nilip pinghading tiarong along ke patang pondab jepan rat ka chuning ri. Motor ka chingkoy pe na jog bang kris ya bang pu bang pi ahiring tangra kareng ahu kiso. Kardom pini prime time than bang pi nili malinti mungpi nonar jik tha bertang ton pen. NH36 Ariri Langhin Municipal Board dumping site kapinchong de da jok towar ke dam ke wangarat kanem thu ki thukang nim ponang a jok rada tum board soraphan along ka prek dumping site ke pathir ponjia phan chuning ri pe dopon pinpur me COVID-19 na ke soson vaccine ta chipilong le atumsi ke onglang lapuson na hotsi Langhin Municipal Board a hinpen lapuson kapate pek pon ke lamso ka lipusi towar ke dam ke wangarat tum ning ripon rinti Langhin pen Indrajit Rongphar, Cherap Chetudun Samilang Sopen Mijoram Hansi, 365 News, India. Lakha Inkoy Rapon Nilip Constituency Keparlo Langsome PLP School along Anti-Corruption Youth Power of Assam Nilip Aro Sengpon Tanglo. There Nipai Hini Anerlo Porpai Hini Apor Malomsi Anti-Corruption Youth Power of Assam Nilip Aro Langsome PLP School along Sengponlo. Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Committee Amaipu Sotro Barua Dunmaipu Pankaj Deka Dipu Bora Lapen Kongchun Bang Sonsing Tisota Labangso Amayalong Nang Chetong Dun There Nipai Hini Amayalong Nilip Aro Apan Ki Japonji Apan Maipu Binut Teron Dunmaipu Jameson Rongphar Lapen Kongchun Bang Emmanuel Killing Apan Arpu Pek Tekang Anti-Corruption Youth Power of Assam Atum Akemang Laki Ronggrup Kachingthor Asai Amo Kilele Lapen Kichopang Lim Hai Hui Ke Lang Kechari Mate Kitar Libji Aphansi Sengpon Lopusi Mayalong Jaitekang Nilipen Moses Teron 365 News India Asolote moi jয় কৰি মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক মোৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমৰ শক্তি কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ এই গঠনৰ পৰা আপোনাক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মূল উদ্দেশ্য আমাৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসম আজি নীলিপ আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য কি হ'ল ৰাইজ আৰু আমি প্ৰত্যেকটো গাঁৱত আপোনাৰ দেখিছোঁ আৰু আপোনাৰ বোকাজান বিধায়ক ডক্টৰ নমিল মমিন ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আপোনাৰ 2016 বা 17 চনত তেওঁলোকে চৰকাৰ অহাৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত দলং বা ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু আমি ইয়াত দেখা পালোঁ যে ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কোনো ক্ষেত্ৰত ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপ হোৱা দেখি পোৱা নাই আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰা আমাৰ এই উদ্দেশ্যত আমি আজি আমাৰ নীলিপ অঞ্চলত Nilip Ardo Lason se langsung PLP School itum la Anti-Corruption Youth Power Assam ke seng la ke sarkar pen mane government pen kewang ason tin se tame la kapachun pansi itum la claim pon po ko mane bang ke tada PMAY hem seminang pipo la patang tede teti la pen ke to war punon lason se jobkar akam na pisi tame la patang tede teti la sinon itum la ke seng ke itum la nilip ha war ka ching thur ji pansi itum la Sengpon opini ke sengpon laki langsung PLP sekolah. West Karbi Anglong along motor kachingkoy pe na jog bang kris ya bang pu bang pi ahiring tangra kareng ahu kiso ihu ma motor registration AS02AC 6664 Mokindur pen jengkha an kache lengji pu towara jaga dak kache pharlep motor kache pharlep bahut bang koiso se pin somar aro somaratum kachar thangdo pusi bertanang pachini labang so tata mobile motor along nang kache thabdun angbong pen bang kris ya bang phu bang phi arenga hu ke so hearing tangrak lo la pen inoda bang phi ke pregnant pen serious pick anlo pusi bertanang pali Kheruni pen Joyram Kathar 365 News India প্ৰায় 6 জন মানুহটো পুৰা সিৰিয়াস হৈছে কোনবা ভৰি ভাঙিছে কোনবা তো ককাল ভাঙিছে এনেকুৱাও হৈ গৈছে
এটা চিকিৎসা কৰিব এতিয়া চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ টাটা মোবাইল মাটিখিনি এতিয়া বৰ্তমান ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গৈ আছে খেৰণি মেডিকেলত তাত কি হ'ব তাত ৰিয়ালটো এতিয়া পোৱা নাই Flood control ke parlopon nilip pingkhat ingti arong along ke patang pon dabji aphanrat ke chuningri pedopon. MGNREGA askim pen surihini rakre troxy la pen surihini rakre nerkep aparman flood control ke parlopon nilip pingkhat ingti arong along ka silam pon bom boulder pitching asai prabjin pen petang ponji aphan rat atum klembang phumate contractor aphan chuningri pedopon. Labangso angthun pherangki atum kangthun dun ahut klembang phu pen than pachini dun asai ke pachun ponji aphan ke dorsing terang aphan si pek pon lo lapen tangka kadure ajok alang li lapen block asor puthot mohendro kathar aphan pek pon thulop voipit sita nona bange fan kadure ajok kepetang ponji aphan ka siksak ason si thek pon long pusi than pachini adun thurat atum chuning ri pon ajok alang li lam chakchipi amena jongjung pen sitami bor i pon bompo Lapuson chirap seroi thak thaksi klembang phu penta puthot MAC pubitro rong pilapen block asai phu aphan fund release peprap jinji aphan klembang phu mohendro kathar aphan chuningri pedopon thu Nilipen Moses Teron 365 News India kangtung la bangala lo lada labang so border pitching akam ke claim ke cheng la kre tum korte dor terang lo sutame alang li phan kam pe claim pen petang one de lo athe block pen la so tangka bang nangle ke duri pen yok si patang the lo la salang li nili phan alang li la pen ko li toma nili MSC pabitra rong pelang li tum si claim tha po masini li mon lo claim ma tuara adni tum claim ma border pitching bang ke orche la sela so orche ga bang ke non ki phu nai prote a problem de theta lo athema em tuar bipik bo MGNREGA askim pen flood control ke parlopon nilip pingkhat ingti arong along ke patang pon dabji aphan rat ke chuningri pedopon decision elo ase rara tum na propose ke la askim pen surihini rakre troxy la pen surihini rakre nerkep aparman flood control ke parlopon nilip pingkhat ingti arong along ka silam pon bom boulder pitching asai prabjin pen petang ponji aphan rat atum klembang pumate contractor aphan chuningri pedopon labangso angthun pherangki atum kangthun dun ahut klembang pu pen than pachini dun asai ke pachun ponji aphan ke dorsing terang aphan si pek pon lo lapen tangka kadure ajok alang lapen blok asor puthot mohendro kathar aphan pek pon thulop voipit sita nona bangi fan kadure ajok kepetang ponji aphan ka siksa ka si than pachini adun thura datum chuning ripon ajok alang lilam chakchipi amena jongjung pensami bor ipon bompo lapuson chirap siroi thak thaksi klembang pu penta puthot MAC pubitro rong pilapen blok asai phu aphan fund release peprap jinji aphan klembang pu mohendro kathar aphan chuning ripon release phabaga nili ninge ha tele ponte la non immediately pen nang release don no pen kam tang vek pu la pen rada phan el bang so kam kimi piklang pu sning hang la non bare khana sonse ko nang Tamante kosongnya lambang seman parilis pravi phamangge labang so ema jong sinon kebede labang so a hoptang bong sinang parilis thek ba na asa tom mane video baido to mase kene nang parilis pide pote nilila hoptai semu patang dat unji Ading tiarong long la thepai kang le malong border pitching ni tum aphan block pen kam nang pilo te wai phis tame hala so hut nili pinanga material arlong la pen 30,000 ke job kar nasi padam lo la ke lang feeling lo hala lang roi feeling lo la pen a piece wan la pen a phi bang ke block pen ni poisa velang pomasi ni ling ton bublo ington kok pen a phi bang ni li poisa vedan masi aku pu ni ongsar muhen kathar phansi alang li phanang parabun আজিৰ বাতৰি ইমানে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই বিদায় লৈছো চাই থাকিব 365 নিউজ ইণ্ডিয়া